population padano kumbete Buganda kangat madong tiki ngom madua dada no tiki ngom eka za ngwen no gineno chao la lonyo mukaro kakareo kaka matie ki size ngom madit me ariyo Uganda ene kaka Acoli size ngom pa Acoli is square kilometers tie ali piera rio wia boro kimia rio ki piera bero wia boro meno square kilometers ka e logo duge wel ekas no tie eka miliona bichel ton bungwen meno ekas kagapa Buganda loloke dano chichok miliona pa wia chel ki size ngom gi maditi ento Acoli watie ki ngom miliona bichel ton bungwen ento wel watie 2.4 million miliona rio ton ngwen kai neno chale lao jomati lao umegi wame lao ngom gi total size me ngom gi tie kai nene square kilometers ali ba pa wia big kimia big ki piara bero tonna bero kai logo e acres no 3.8 million acres megwati wa 6.9 megiti 3.8 ento wilgi tie dano million a dek wano tie 2.4 aromo bole pa bunyoro aromo bole pa Acoli aromo bole pa kaka mapatpat petie kaka mo matie ki ngom madit loyo Acoli kai neno actually pa Acoli loyo wa Buganda kai poro ki population size kai poro ki ratio me population size now mapat ki enone petie kaka mo e Uganda matiki ngom mabe loyo pa Acoli pien ke chero ipalao karibete tir loyo megwa dago unyo swamp okwanyo poleo namti bure ke chero western Uganda gudi okwanyo poleo ke chero de eastern Uganda so every part of Uganda bud Uganda mapat pegitie ke gum maro ba miyo pian botwa ngom watia piel ngom matie mati fertile mabe uwego pero makumbe de tie botwa ene en gum maro ba miyo wane dano duju la dogiton koji kum ngom pa Acoli donc kele loke ene achero ka gikoro mera kele loke ene kache robao miyo ne kaka chelo miro bet ke gange una Acoli mado ti achato ngomune obichero kwe do kamero wechiu piera winyo jomo kenne gitika wacho ni ene yo menongolanya enta mero wacho kilo tua dero makake mukene kumbede tie kwede menongo ngom pien ngom tugi dong pe ka wana Acoli pa wayabo wangwa ubitero mwake manok wabidugo guji ka ine chere kaberu moke western Uganda kari Buganda kumbe down uchar ngomo we Buganda inono ngatimo unyoe teng gudi no kero chanya la bolo ene bolo wi ote mukene no go depe pien ruor ngom pe yeni ket matafal de ngome dongi wilo ngomoko gimi chene imunya lui chene dong pe indong kamo miere chere yepe alright kumbiti kaberu mukene jo mukene gi lego ngoma legani gi paone wekwa yikany wekwa panka mo matitiri wa yiri ka in ruod ngom do e pao kamo miere gi yira ye eno ni kuone beru nini now loka me agike tie la kit lo tieno mo ne gulu kany mage waje ne gen wegi ngom lo tieno ni eno ni kum gi kaj guberu kare radio mapatpat ikare magamente tika metone ngomi la kang gimi metiang en lutina chillo guchako ne gen gitie ki ngom la kang ne gen land owners me la kang pien ne gitie mukene ti operative mukene entie ni giwaye gen gitie kada pa NRM gitiu en kilo diro an pangeo kilo diro mukene NRM kita wigi beru kwede lutini gichulu gila kang ne gen wegi ngom
mokene pe wakit centimeter mengom ento gichulo kuodo anon kon kari bo chak pendong inde penyan babi penyi lotini go chako o state house ning gitiyu kwe gatia akwano book mo title le gichoni fools for hire lo baba me apa in gibuli ni chere nyim la dit lo be wachi one week ngom me acholi pa wa yene balalo kun ngomi mope ilaga te polo regulu ka ento dano matika dano chana kin gang kai neno ge kijamari pero matika donyo dong botwa eno ufoya so dano kapo yabo wange gin mapire tek gin no wego wabino kan mapat kimi ngej acholi an pela nebi ento me oi 2050 kape wa yabo wangwa utamo ni ngom ene shortcut menongo lem by 2050 no kuma choli ki kuma matiki ngom ya choli kai tu no percent pierangwe